دم باش بینرین هیجا جاره کدن بخیرات ناو دکم دخلک که نو جبرنامه هفت رنگ هیوی دارم گو تندرستیا و توا باش به ام به هفره گرکی دناو بخچه چاندو هنرا رنگین بکن و دلو چاوی خواه بی شاد بکن. بینرین هیجا ام گرا خواه جی باجار سلیمانی دست پی بکن گو دفجن نوا جمال به خو بخشی خلکی فیری دفی دکه لی ناوندا امریکان کورنر او دخوازه وی چاندید ناف خلکی ده بلا بکه سنور کریم بو ما اف راپور ده درباری وی ده آماده کریه. خاتونێکی گەنجە بەخۆی و دەفەکەی دەستی بەرەو ئەو شوێنە بەڕێ دەکەوێت کە گەنجەکان چاوەڕوانی دەکەن. نووا کچێکی دەفژەنی خۆبەخشە ئەو ساڵانێکە لەسەر خواستی خۆی لەگەڵ ئەمریکان کۆرنەری سلێمانی کاری خۆبەخشی دەکات. ئێستاش خولێکی فێربوونی دەفی بۆ چەند گەنجێک کردوتەوە. من خۆم وەکو خۆبەخشێک لە ئەمریکان کۆرنەر چەند جارێک لە کۆمەڵێک بۆنە و مەراسیمە عەزفم بۆ کردوون و زۆریان بەدڵ بووە. بیرۆکەی ئەوەمان بۆ هات کە بۆنا ئێمە بتوانین لێرە خزمەتێک بە کۆمەڵێک گەنج بکەین بەبێ بەرامبەر فێریان بکەین و دوای ئەوە هەم لە بواری هونەرەکەیە پێش بکەون هەمیش زیاتر خەڵک ڕابکێشین کە زیاتر تێکەڵی هونەر بن بە تایبەتی هونەری کوردی. لەلای ئێمە 16 خوێندکار بەشداریان کردووە. ئێمە فۆرمێکمان بۆ دانا 65 کەس فۆرمەکەیان پڕ کردوانە. بەڵام ئێمە بە حکمی ئەوەی کە ئەمانەوێت زیاتر فۆکەس بخینە سەریان و تەرکیزیان بخینە سەر و بەتەواوەتی فێریان بکەین کۆمەڵێک خوێندکاری کەممان وەرگرتووە. هاوبیر کە بەڕێوەبەری ئەمریکان کۆرنەرە لە سلێمانی دەڵێت سەرکەوتنی بەشێک لە پرۆژەکانیان ماندووبوون و هەوڵی خۆبەخشەکانی پێوە دیارە و ئامانجیشیانە خزمەت بە تواناکانی گەنجانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئەمە زین لە کەلتورە میوزیکیش بەشێکی تاوی کەلتورە بۆیە ئێمە ئەمڕۆ گرنگیمان بۆیەوە کە خولی دەفیشکەینەوە تاوان لە کار و چارەکانی ئێمە خوێندن لە ئەمریکای تایە کاری خۆبەخشی تایە و کاری ڕێکخراوەیی تایە ئەو ئیشانی کە لە ئەمریکان کۆرنەرا کرێ ئەتوانین بڵین ئازایەتی هەمووی خۆبەخشەکانی ئەمریکان کۆرنەری سلێمانیە. ئێمە ئەمڕۆ میوزیکێکمان هەڵبژاردووە کە ئالەتی دەفە کە ئەزانین دەف ئالەتێکی کوردیە بۆیە ئەمانوێت لە ئەمریکان کۆرنەر دەف بناسێنین بە ئەمریکا ئاڵوگۆڕێکی کەلتوری بکەین لە نێوان ئالەتێکی میوزیکی کوردی و لە داهاتووە میوزیکێکی ئەمریکیش بێنین کە لێرە ئیشی لەسەر بکەین و دەورێکی بۆ بکەینەوە و ئەم خۆ لەلایەن یەکێک لە خۆبەخشەکانی خۆمانەوەکرێتەوە خاتونوە کە ساڵانێکە شارزێکی باشیە لە دەفە و لە زۆر پرۆگرامی خۆمانە بەشداری کردووە. نوا دەڵێت گرنگیدانی ئەمریکان کۆرنەر بە توانە و لێهاتوویەکانی گەنجان وای کردووە لە ڕێگەیەوە چەندین کاری خۆبەخشی لە پێناو خزمەتی گەنجاندا بکات. خۆشەویستیشی بۆ دەف لەوە سەرچاوە دەگرێت کە دەف ئامێرێکی کوردیە و ئامانجێتی ئەم ئامێرە کە موڵکی گەلی کووردە بپارێزێت. من خۆم لە مناڵیەوە خولیام لەگەڵ هونەرە هەبووە بە تایبەتی میوزیک و میوزیکی کوردیش زۆر بە تایبەتتر. ئیتر ئەم فێربوونی دەف وەکو چانسە کاتە بەردەستم و هەوڵم یا ئەو چانسا وەرگرم یەکسەر و لەگەڵی بەردەوام بووم هەتا گەیانمی بە ئێرە و دەف ئالەتێکە زۆر لەگەڵ ڕۆحتا تێکەڵ ئەبێ. دەف ئالەتێکە لە کوردستان
لە دایک بوو سەری هەڵاوە خۆشەویستیم بۆ میوزیکی کوردی وای کرد کە بە تایبەتی دەف هەڵبژێرم و ئەمەوێت لە ڕێگەی عەزفەکان و لەگەڵ گروپەکەمان زیاتر پارە بەوە بین کە دەف لەناو کوردستانە زیاتر بناسرێت و بکرێت بە موڵکێکی کوردی. ئەمریکان کۆرنەر پرۆگرامێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکایە لە بواری ئاڵوگۆڕی کەلتوریدا لە نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستاندا لە ڕێگەی چەند پرۆگرامێکەوە هەوڵی پێشخستنی تواناکانی گەنجان لە بواری هونەری و مرۆیی و زانستیدا دەدەن. سنوورکەری دەنگی ئەمریکا سلێمانی. بنرین هێژا لە لندنê Festîvala Filmên Kurdî ya sêzdemîn di 23 Îlûnê de dest pê kir hetanî sîhê mehê got wê 31 film beşdarî vê festîvalê bin mexwest got emroniyê bidin ser çalakî û giringiya vê festîvalê niha birêka Skype Ferhan Stêrk rêveberê festîvalê bimere ye. Ferhan Stêrk berpirsê û rêveberê Festîvala ya Filmên Kurdî li Londonê tu bixêr hatî bernama Heft Reng. Merhaba jwara, spas ji bo mêvantî ve. Gelek spas, carek binê me te dît, vê carê wê festîvala we rûbirû be wê di nav xelkê de be. Salê Çînî ji ber Covidê we kiribû bi awayekî dijîtal li ser internetê bû. Ez dixwazim vê salê got wê di 23 mehê de vê meha Eylûnê de hetanî sîhê mehê ye û 31 film jî wê beşdarî vê festîvalê bin. وەکو rêveberê vê festîvalê dixwazim em naz bikin cudayiya vê salê û sala çûnî çawayê û çi qesî tiştê nû hatine vê festîvalê amadekarî çawa jêr bûye. Belê Lokman, dîsa spasiya xwe dikim ji bo hemû hevalên dengê Amerîkayê. Cudabûna wî ji bo me yanî ekranê mezin e, herî mezin cudabûn ew e. Nîzikî 4 sal em ji ekranê dûr ketin. Pandemî bi rastî bandorek mezin anî nav jiyana me de û du kes nikaribû were bahev sînema hatibû girtin. Dixwazim tiştekî din jî yanî balam kişand got wê destpêka festîvala we bi filmê Mano Xelîl yê bi navê Cîran dest pê bike. Ev filmê got behsa rewşa Kurdên Rojava dike û di dema Baş de Partiya Baş de got çawa cudabûn dixist nav xelkên civaka Sûrî de Kurd û cihûyên gol wê de Erebên gol wê de we çima filman neqand yanî ji aliyê kwalîtiya film de ji aliyê got derhîneriya wê ya jî bela babeta wê li ser Rojavayê û rewşa Kurdên Rojava. Wala her em bêjin perspektîfekî te kala perspektîvek kir ew hemûya me xist nav biryarê xwe dema em biryar didin. Tabii herî giring kalite kaliteyê film bi avayê çêkirinê em bêjin directingê prodüksiyonekî kaliteyê nav prodüksiyonê de edîtkirina filmê li hemû tev ew didin tesîr didin. Çîrok bi xwe jî gelek çîrokekî aktûel e hê meselê Rojavayê Kurdistanê hê pêvajoyê ew ki dinyayê de cihekî mezin digirin. Birêz Mano Xelîl jî çîrokê xwe gotiye. Çîrokê Mano Xelîl jî çîrokê Kurda ye. Herkes bawerim wê demê wê salê de bingehê ew devletê de çand û hunerê xwe zimanê xwe çîrokê xwe winda dike. Ew film li ser çîrokên ku me winda kirine ye çîrokên em biriya çîrokekîn hani dikin cana dema kala zarokatî xwe dikin. Ew çîrok kala me dike kala çandê me dike. Gelek sebebek heye yani ji bo hilbijartina vê filmê ez bêjim yani Mano Xelîl vekî di henerê ji Rojavayê Kurdistanê her sal ji bo sînemayê Kurdî prodüksiyonekî têne çîrokekî dikşe dibêje. Ji bo me yani vekirine bi Mano Xelîl jî gelek taybet bû. Cara yekem bi derhenerê Rojava Festîvala Filmê Kurdî de
فیلمی بی نشان دادن. خوش. فرحان ستێرک gelek سپاس بۆ بەشداریبوونە te بەرنامە هەفت رەنگ. نەهاژی ئەم دەچن زاخ و سەردانا پێشنگەها هونەری دکن گۆ حەشتێ هونەرمەند بەشداری وێ بوونە ئەv پێشنگەه لەبەر پرا دەلالێ vebû bi reng û şêwazên cuda. Selam balayî serdana wê pêşengehê kir û ji bo me ev raport amade kiriye. پیشانگه شێوەکاری بە بەشداریە هەشتێ هونەرمەند و کەسێن حەزا هونەری هەیە لە زاخ و هات نیشادان. ئەڤە یەک جوان پێنگاوانە یەن زاخ و بە هونەرن ڕەنگینن جودا جودا دەدەت ناسین. تابلو من من شکلی افهانه نه ساعت و زمان بفهم و هم بوجوانی اشک و یعنی هم گاندنا هزرامنه پتریا تابلوت خو دیف هزرامنو هکر اسنا قلقم شهر وید اسرامانو ابزانم و اکیشک او تابلو اسدا کارتم گاندنا پیامه که هم بود از حالاته بتن بوجواکی بتن و دیف داخواست یا داخواست کرد. ابروکا منی پشکتار کری و تابلوی مجی با آیل کلار منی چی کری الوان زیتیه و گلک حشفنه تجریدیت کم کو هزرو پیامای پترش فنی بگویید دیگه هینت بو مروی او جی هر هزرک سوزکت ناخ مروی دا وکی پیامه که بگه هینت همه خلقا جبر هنده من پشکدار کریه و من گلک پشکداری کرین بره هنگه امروز ما پیشانگاه و که دکتر دیار بد کو خلق زاخو بردام سر کاریان خواهد چیشی و کاری بد آنجی موسیقی بد آنجی هر شونه رکی دی بد نکاز دی پیشانگاهی دا پیشک دارم دو تابلو آنده یک احمد خانه وی دیجی کو 4 کاغذن او 4 کاغذ چنه او 4 کاغذ دیدن یک آنکو 4 پارچه کردستانه اگر هر 4 پارچه کردستانی هم خواب کن یک ام دی پرک زرین آوا کن آنکو مهیزه کا مزنا هید به چند دیده هنر رنگ ودانا کتواریه هنر شێوەکاری به ستایل و خواندنگهên خوین جدا جدا جاوین بینری و جوانیا رنگ و دیمنان خوشیک و آرامیه ددت کسین حەز و دیتنا تابلوین هنری هەی بيجم نوعيتها تدا هاي تد جنجت ما شكر دست خوشيلون كان و تنقوبا عبولي كان أبدت وانا دوست كبنا سرساحة هنري تشتكي قلق بوش أزد بينم و أزد بينم بو تشتريش الحمد لله تشتكي قلق بوشة الزاخودة الدهوكة الأوكيل أوميديا بتتكري بتن پرا دلاله لزاخو جوانیه که بو باجری لدما تابلوین هنری ین شوکاری دیگلوه جوانیه تکل دبن هنر به همی جورین خوبه پیشوازیه لحولاتیا دکن سلام علای دنگ امریکا دوهاک بینەرین هێژا ئەمبەرێ خۆ دەدن ئەنقەرە داگۆ سەردانا پێشنگا هونەرمەند کەمال باروت بکن یا بە ناوێ ئاوەسازیên ئەنقەرایê wenda bûyî ئەیوب دەمر li wir bû û ev raport ji me re şandiye. Li Enqereyê ji aliyê wênesaz û mîmar Kemal Mükremîn Barut va pêşengehek bi navê Mîmariya Windayê ya Enqerê vebû. Mîmariya kevn ya bajarê Enqerê berî her tiştî taybetiya vî bajarî şanî dide. Lê di nav van salên dawî da bêtir avahiyên Enqerê ber bi rûxandinê ve çûn û ev rûyên bajar jî winda bû. Wênesaz û mîmar Barut jî di van xebatên xwe da dixwaze balê bikişîne ser vê mijarê. Wêneyên ku xêz kiriye jî ew avahiyên ku hatine rûxandin diyar dike. Bu sergi bir mimarın... Ev pêşenge dikarin bêjin ku ji destê wênesaz û memarek ve pêk hatiye. Avahiyên nehatine parastin û hatine tune nekirin. Min heş û erşîveka wan da berhev. Ev e jî memariya Enqere ya rûxandiye. Pêwîst bû ku ev avahiyane bi hatbane parastin. Lê mixabin tevaya wan hatine hilweşandin û winda kirin. Ev pêşenge ji aliyê komeleya ziman, çand, huner, ango Ankayê ve hatiye durustkirin. Ev komele berî du mehan li Enqerê hate damezrandin û li ser ziman û çanda Kurdî kar dike. Komeleya Anka yekem carek û pêşengeheka wiha durust kir. Bi vî jî dixwaze ku balê bikişine ser avahiyên Enqerê yên rûxandî. Em cî wek komeleya Ankayê
ام خوازم براستی ان سران قری خبرتان بکن جالی زمان چاند هنری اف پیشانگه جی رهبری مه ماموسته مکرمین آماده کر پیشانگه ها وینیا براستی جی ام پر بکیل جانن جارا اوله و کاملت شتی که حال دارتخن gelek serkeftiye gelek başe jara serkeftin dixwazin ev pêşenge li ser her kesî wateyeka cuda diyar dike. Bînerên ku li van wêneyan din herin jî ew xwe di nav bajarekî xiyalî de dibînin. Kuratör Filiz Özgen Özdemir Şimşek jî yek ji van e. Ankara'nın kaybolan bendeği. Ev wêneyana bîra Ankarê ya ku hatiye winda kirin nîşan didin. Lê her yek wene bi taybetiyên xwe li hembermene. Min hem ji van wêneyana bingehek estetîk wergirt û hem jî di serê min de wateyeke taybet ava bû. Ya rastî wênesaz Mükremîn Barut jî bi weneyên xwe rasteqîna Enqerê carek din dide jiyandin. Di vê pêşengeyê de 24 wêne hefîzeya Enqerê di nû da dide jiyandin. Wênesazê vê pêşengehê jî dibêje ku em ê Enqerê nedin bîbîrkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere. Lê Kobanê jî ev bajarê birîndar huner jiyana xelkê geş û aram dike. Lê navenda Baqî Xudo waneyên hunerî tên pêşkêşkirin Mehmûd Balî bo bernama Heftreng ev raport şandiye. Huner zimanekî pîrûz û jêhatiye got dihêle mirov xwe îfade bike. Gohin lîkolîner jî hunerê ji bo mirov weke av û xwarinê û pîwîstiya jiyanî dibînin. Li Kobanî jî di warê hunerê da gelek xebat tê kirin û hejmarek ji peymangehên hunerê hene got bi sedan şagird tê da perwerde dibin. Cîhan Şehîn jî yek ji wan e. Cîhana 23 salî ev bû 2 salin li navenda Baqî Xudo ya çand û hunerê fêrî wênexêzê dibe. Aslî min resmê baş e. Bi fehm resim dikim, bi risas, bastêl, elwan zêtî hinekî hînim dest pê kiriye ez temarîn dibime. Ez hîn hêvî min hene îno hîn elwan zêtî hîn xweş pê resim bikim. Berê di pêşengehan ez beşdar bûm. Tê zanîn got êşin mezin kesayetên afrîner çê dikin. Cîhan mênaka vê yekê ye. Ji ber koçberiyê û zehmetiyên wê cîhanê biryara wênexêzê da. Huner ji bo wê weke nefesgirtinekê ye li hember êş û zehmetiyên got bi serê wê û tevahiya xelkê Bakir û Celatî Sûriyê ra derbas bûn. Ew êşa xwe û ya gelê xwe biriya hunerê vedibêje. بۆ 2 ساڵ نه ez beşî wêne li vê derê dewam dikime. Hezkirinên berê de resim hebû min di çûkê de resim hez dikir piranî mêla min çû ser resmê û resim çêkim destpêka koçberiya me em çûnî Tirkê di wê çaxê min êşik dî êşikê milletê xwe dî min dixwest va êşika biriya resmê para ve bikim. Weke her hunermend û xebatkarekî di warê hunerê û wênexêzê da cîhan para xwe ji zehmetiyan dibîne. Got kêmderfetiyên Herêma Bakir û Jelatî Sûriyê her wiha kêmbûna pîwîstiyên wênexêzî û bihabûna wan li pêş cîhanê dibin astengî. Li vê derê li merkezê pir ji me re dibin alîkar. Demê ku pêşengehek hebe alîkarî me dikin gul edewatê gerek tiştê gerek bes dîsa pir kêmasî hene. Carnan em kê ku pêşengehekê çêkin resmekê çêkine em edewatê dixwazin tune elwanê dixwazin tune ku em darin dînin vê derê mektebanîn û ne êhane eslî ne rindin resim pê dorxina bi edewat tune û ji bilî werga jî bihane yanî. Huner rengdêra çand û nirxê civakê ye. Ger kes bixwaze asta pêşketina civakekê zanibe divê li hunera wan tamaşe bike. Cîhan û kesên weke wê nirxên hunera Kurdî diparêzin û tiştên got civaka Kurdî tê ra derbas dibe nîşan didin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê. Li Washingtona paytext Înstîtûya Qetar Amerîkan çalakiyek ji bo mûzîka Sûrî li dar xist bê grûpa destpêşxeriya parastina mûzîka Sûrî re û pêşengeha yekemîn ji 4 ûdên resen yên Sûrî re jî vekir. Me serdana vê înstîtûyê kir û me ji bo we ev raport amade kiriye.
لی انستوتیا قطر امریکا یا چندی لواشنطن پایتخت پشتی گو چالاکی وگریانه باجیر کنسرتک تایبت به موزیکا سوری هاته لدارخستن او پیشنگاه عوده بو جارایکی لسرانسری امریکا جی و بو اف کنسرت بشکه جی پروگراما کالچر کروسینگ یا پروژه سیلک روده ریا هفرمیشه گو به مبستا نزیک بونا چندین جدا و پیناسینا چاندا روجهلات به جیهانی و خباتین خواه دکه. دی دسپیکا کنسرتی ده ریو برا قطر امریکا فاطمه الدسوری بخیر هاتنا میوانا کر و هنرمند داناس کرن و گرینگی دا و کنسرتی و بتایبتی جی پیشنگاه اودان و رولا و انستوتی دی پیناسینا چاند و موزیکا سوری به امریکیان ره. ایرو وگرنا پروگرام Cultural Crossing یا گریدای پروژه سلک رود بو و وگرنا پیشانگه بو گوژه آلی قطر امریکا آماده بویه ما به موزیکژن سوری را کار کرد و هن حوالبند دندا که هم نیرین و بابت جدا به هفره پار و بگین. و سال مکاری بو شواز و گرنگی موزیک ده سلک رود دا نشان بدین هر روز بو جارایگی لامریکا پیشانگاه عوده نشان دادین. دامزرینر گروپی و ریوبری و یه هنری سامر علی بخیر هاتنا میوانا کر و پرچه موزیکا و کنسرت شروع وکر. کنسرت میا ایرو جبو وکرنا پیشانگاه عوده بو کو 4 عودن پر کevin ج سوریه ده نشاندان دو جوان ج شامینه و دو اندیجی ج حلبینه ام پر شانازن کو ام موزیکا سوری به خلکه ده ناس کرن چه موزیکا ارمنی به کردی به عربی به یان چرکزی به و همون توین دنیان سوریه ده ام لکونینان جی پیشکش دکن درباره موزیکا سوری یا کو لسر انترنت پیدا نابه ام ایدی بونه بشک ج امریکا و موزیکا مجی بویه بشک ج چاند و موزیکا وی ولاتی. اف گروپ جه هنرمندین سوری و ین بیانی پکتی لی دناوانده هنرمند سوری ین اسکری محمد قدری دلال جهکی تایبت گرتیه گووی به سالان به هنرمندین سوری ین اسکری را عود جنیه. گهدار و میوانین و کنسرت لموزیکا رسن یا سوری گهدار کرن به آمیرین موزیکا روجلاتی عود و رق و چاوا به آمیرین روج آوایره کمان و چیلو رستن و موزیکا رسن زلال دهونن. ماریسا آرسیولا موزیک جنکه امریکیه بوی بشک جوی گروپی و فیری مقام و دوزان موزیکا روجلاتا ناوین بویه نها او سروکاتیا رخستنا دست پیشخریا پارستنا موزیکا سوری دکه و هول ده گو پرکی دناو هر دو بشین موزیکی ده آوا بکه به ریکا امیرا خواه چیلو. So I've been working with the team for almost 2 years and اف 2 سالن از بوی گروپی را کار دکم و پر شادم و سربورک خوشه بو من گو بو موزیک جنن عرب و نه عرب را کار دکم و به تایبتی کنسرتا ایرو گلک خوش بو گو ام موزیکا سوری و آمیرن عوده ین کevin پیشکشی خلکی دکن جبو برهنگاری اک مزم بو گو اسفری مقام و موزیکا سوری ببم جبر گو از امریکی ما و موزیکا کلاسیک لیددم از جوان گلکی فیر بوم و پر بوی شادم. ده ایلونه ده انستوتیا قطر امریکا دری خواه لبر میوان هنرمند و حسکری هنری وکر به ریوبرنا و کنسرتا بالکش و دانیشان به چاندو هنر گلکی گرینگن بو پیناسینا ملتان یاد نجی گو چاندال ولاتکی وک سوریه گو ویران بویه بینه واشنطنی و بده نشاندان و تشته گلکی بالکش بو گل کلکا و کنسرت 4 عودین رسنی کevin جه سوریه ددن نشان د پیشنگه ده بو میوان و لیکولی نراجی. شفک بو گو حلب، شام، قامشلو، لازقیه و باجارین دن ین سوری لواشنطنی بون میوان و بریکا موزیکی هست و حس کرنا خواه بی میوانا را پاروکرن. لقمان احمد دنگی امریکا. لی برلین چالاکین هنری دست بکریه گو به جوشک مزن پیشنگه و چالاکین هنری لی پایتخت المانیا لی دار دکوین تاوی باندورا پاندامی و شر اوکراینیا لی هینا جی هنر لور و جین دبه.
اف پیشانگه پوزیشنز او یک جه مزنترین بونین سالانه چاندو هنری لبرلینی ده هفته هنری ده گالری و موزخانه لسرانسری پایتخت آلمانیا پیشانگه تایبت لداردخن لباندورا پاندمی و شر اوکراین لدیاره. او نتنی پاندمیه لأوکراین جی اف شر هوانه هیا. لیچونن ماین انرژی بتوندی زیده دبن. اف ده چاوا باندورک سایکولوژی لبرهفکران بکه از نزانم. پرانیا هنرا کل پوزیشنز ته پیشاندان جهیل هنرمندین گنجو ساغویه. لور تابلوین پیکاسو یان ارنست لودویگ کرشنر نینن. اف جی نرخا بر همان ارزان دکه. لی او جی جبو چینا ناوین زحمته. Was sich negativ auswirkt, ist تشتي نايني نها شري لسر أوكراينايا بتايبتي لفر لأوروبا جينا ناوين جبركو أو نزانا دي تشتوا بيش كفن پرخوا دپارێزە ئەف شەڕ وێ باندۆڕەکە چەوە لەسەر ڕەو شاوانیا ئابووری بکە ji ber wê jî ev nêzî nîvsalê ye û em hez dikin ku bazara hunerê li Ewropayê lawaz dibe. gelek berhemên li vir geş û rengînin êhî dibêje meldariyan ha ji bo wan berhemane ku li ser milên tevgera hunera popa salên 1905 radiweste. Es gibt Tendenzen und es gibt Meildari hene û pêlên meildariyan hene divê hûn bêjin ku divan çend salên dawî de hunera xurt û bideng û paşgirên hunera pop cihek mezin dî. Dema hûn li bihayên giran binêrin ji bo benskî û hunera kolanan hûn ê bibînin ku tevahiya vê tevgerê bandorek mezin çêkiriye. Positionsa Berlînê ji sala 2014 ve her sal tê li darxistin û li bajarên dinên wekû Mûnîx û Bêselê jî tên li darxistin. Armanc ew e ku bala berhevkarên nenormal bikişîne. Ewên ku dixwazin yek yan du tabloyan ji bo malê bikirin. Ew jî carnan pêvajûyeke dirêj e. Das erste Bild ist immer das Schwierigste. وێنەیە یەکەم ji bo kirînê her gav ya herî zehmete. Ew xerîb e. Ji bo kirîna otomobîlekê bi qasî 100,000 euro ew dikare 48 demjimêran de bibe. Lê perçeyeka hunerî bi 5,000 heta 10,000 euro ew demeke dirêjtir dibe. Bêguman ew li ser baweriyê ye. Divê hûn pê bawer bin û tê bigihin çima huner ew qas bihaye. Dora heştê galerî ji 20 welatan stand li vir hene û hemî berhem ji bo firotinê ne. Positionsa Berlînê heta 18 Êlûnê berdewam kir. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Bînerên hêja li vê de em giştin dawiya gera xwe hetanî gerek din her şad û bextewar bin.